Electricals and electronics, the best electricals in town. Ndizi TV, ubwansu bw'Gusii. Chitariki emerongevere umutinyu mutangani umwaka bw'ekiribubere n'emerongevere na inye nigo yaragire CHINSA IKOMI kyabo no maragoba anamangana AMAYIA korwa Ndizi TV asenjere obwenge nigo nkuru kwa job MAANGI no takuba tukubwatana nere linde kwene kichibi cyekibo iko namalyo ginko wikerare asenjera yobwenge yobwekeranu niga koro kwa Petra Mokeira nkwira nande aseka getirige tambe mbinkuba manyinara lyaberega gwatika korwa kete CHINSA kyamambi wikera bono iga maragoba. AMAYIA nigo toko yachaka kurwa se county ya Nyamira ase omoseneta we county eyo Okongo umugeni aberega gusaba mu waziri w'oburendi bwaime Kithure Kindiki kwaswana nagati elinde kwene kinga bamenyi nkonyora bali oburendi bwisaine eyemaega yo comment kana kwebikoro by'obusali asa abantu babere bagosaganwa bali nyumba naboigo abantu gokolerwa obusali ngane aberege kolera tobwobo obonene boigo nigaberega gusaba eserikali kwaswana nagati na kwena na esa chionsi chabekire ase budget asenjera yokwagacha chipara. Tulikuwa tumeandikia waziri Kindiki barua muelezo ile shida tuko naye katika kaunti ya Nyamira kuhusu insecurity, and he had promised to visit kaunti ya Nyamira aelewe ile shida tuko nayo na insecurity, na sio hapa kwa peke yake. Mheshimiwa Sero, ukienda kule Nyamira hata vile tunazungumza saa hii kuna curfew imewekwa kwa tao. Watu wetu hawafanyi biashara usiku kwa sababu ya insecurity. So tunaomba Bwana Kindiki ajue kwamba hii shida ya insecurity imekuwa imesumbua wananchi wetu. Hata afike muda akuje azungumze na viongozi, azungumze na wakubwa wa polisi, ndiposa wananchi wa kaunti ya Nyamira wapate nafasi ya kipekee na kufanya biashara. Hivyo wana serikali eneo siendele kura. Neone yauda ile kimotwe kwa wananchi na. Hivyo wana sakati serikali ile nikiwa secheito ese chibaje tia wengine chechi para ni ndio ndio moto. Wale kawana kilomoto pakana chiwe tax eji yomba na no mwezi mwecha kama wale wanawale bonus pakona chwe tax eji yomba lakini wao wanasema moja wananchi mwacha na kama ngara hiyo ekere kyonigo mubunge oborabu egotoka ime county Nyamira Patrick Osero aberega gusaba abagambi n'abakonyi babo kubwaterana irinda kwene kingokora bali obusali bw'ebintu ebikebike boigo nigabaga gusaba abamenyi bense meyo waka oroboti igoro yonde bwensi oyo kagere koba omusali irinda gokonya abantu anene mono abarai kurwase bitago by'uburendi n'abanyanyimbo okora obusali akorwase ensemo eyo wakati walikuwa hizo changes watu watatu walishikwa tayari. 3 people. Mmoja alishikwa akiwa na 1,500 kwa akaunti yake. 504,000. Kwa hivyo hapo nataka kusema serikali asante. Hapo wamejaribu. Kitu naomba anakuwa naga mwenye uibi. Uibi wa buchire. Kuna chingoko, kibuli ama toke. Hiyo mimi sijui kama hiyo ni kazi yangu au ni assistant chief. Kazi hiyo ndio yangu. Chief. Mteni kuruma ni sio mchikati kuibo. Sasa chief muwe macho. Hata kule kwa estate nilikuwa jana. Nilikuwa kwa estate jana. Nikilito kipekee. Manyanga kwa wote mtuko watu licha ya mtuko hivi cha mtuko. 6
tukaweka chini kwa kioski chenye ng'ombe, manga, raitio, kahawa, melisi. Kati ya watu 23 tuliweka 14 walihama na hawajaonekana. Unaona? So the information is with you. Mungu na information. Kama unaogopa kuambia chief, yichunde. Mimi najua vile nitafanya. Nonyanga chisukuru chiaba chiko igorwa ase tamu enchangani omwakoyo ni goigati aborkyo banyonde chinga kichinko ngukwirana ase sukuru eye maega yetoigo entindi gosoya mache ase chisukuru chiabo engane abere gekoba chinga kichinko ngukwirana ase chisukuru anene mono ase chisukuru chibage kaine neo enyancha enene ya Lake Victoria nigo chisukuru isano na iseto wikera bono batariana na ase sukuru maega ya mache enyanche yugosoa ase sukuru ibono nigo basabire serikali gosona nagati linde kwene kinga nkonyora bali obokonyi na kugendereria amasomo abo ambao wamejiunga na shule yetu kwa sababu ilikuwa registered baada ya kusumbuliwa na mafuriko mwaka uliopita, lakini kwa sababu watu walirejea katika vijiji vya hapa tumepata wanafunzi 102. Hii backflow imetusumbua, tukahama hapa tukaenda Bobango. Tumerudi kwa maboma majirani, bado maji inaendelea tu. Sisi tunaomba serikali kuu ya Mheshimiwa William Ruto itusaidie. Jambo la dharura ya kwamba department ya barabara ihakikishe lazima watoto wafike shule. Na ndio sisi through KERA reallocate pesa ile tulikuwa ifanye kwingine, tukakata mara mbili, tukasema lazima hapa pia ifanywe ili watoto wa access shule. Omurigereria bwe television ya Ndizi TV nigo tugukwiraniria ngambia muno asoko genderera guturigireria na gutusira kira rituko asemerubirio yaitu yonsi CHINSA ngeberenenge bono onye kendegia korekanire asekenyuru kiao ekiotagete utumanye asubwango mono abonda isi weke nambeye asesemi yao enoti isano na ibere inya isatu isano nemu ibere isatu isano na isatu isano na ibere eyemo elioto akire n'abasaki baito baikasure na kubekora ubwoti ubwo asembeo emesa ya AMAYIA ya Ndizi TV nereyo kuwabekire simu yao ime Ndizi TV ubwansu bw'umugusi. Omwancho muligere we TV ya Ndizi nigo togosaba okwaberwa asenge ncho koburukana kweriogi asenseme yono togoskabosi nigo maiga yo comment kana kwebikoro by'abasubati kunererwa bwene bwabo nagoitwa nigo bono igatia barayi bakwegerera obwende bw'abasubati babere bagwesokia na gusaba serikali goswana nagati na gwetia amachiko ayora chikwegerera omwana omusubate boigo nigo abasubati babere bagosabwa ko bamaiso ningo bagotwara obwanchani nere ase emitandao. Hence, we are standing here today as women leaders from all walks of life to not only condemn the violence meted upon women and girls, but also have an intimate conversation on how we can all participate in stopping the vice within the society. It is therefore my commitment and our commitment that of the government to do all within our power. First, to nab the suspects, but to also urge the judiciary to expedite cases of intimate partner violence. Comes to matters murder, nobody should celebrate. Nobody should even try to justify why another human being should die. And we want to ask that as you cover this issue, we request that you don't bring the line that tries to suggest that a murder could be justified.
Abarai anene mono kurwa se kiombe kia Azimio la Umoja One Kenya Alliance nigo baba goikirana as omoyega boko muinyora yokabeire omotangani bose omokonyi womorai wense oyo kabere imense ya Kenya asirita Jaramogi Oginga Odinga ime yomuchio Kisumu asama sabo akolekana asikanisa ya St. Stephen SK omorai we kiama kia Azimio la Umoja Raila Odinga nigo abagago saba abantu bonsi yuko twara obomo ase abako muinyora bunoyo anchete chikanisa na bwo kuri umuchango ya chikanisa niga asaba abarai bonsi kubwatya chimbaratero chiaye na gusira chikanisa ase obokoleri bwabo. So we did it then with Job together, and when Job passed on, then I continued myself until we are here where we are. It is still a project that is ongoing, an ongoing project. And last week we were here, and they told us that there's a sound system that they want to put up here, and there are pews which they still want to do, but they will be fundraising on another occasion, not today. Today, as a family, we are presenting these 2 chairs to the church. On top of all that, we are also adding to the church a contribution here of 200,000 shillings. And I just wanted to request that if there's any Christian who wants to join and work a say, this is the time. Wono simoi mia yudo nying manyien kara yesibe mia yudo nying manyien kala gala mia yudo ensemo y'abamenyi korwa se county ya Kiambu nigo barekanire korwa n'obuwa babuna kinyomba kyerigo lirike njiba konya asengenjo nigo kirabe chikoiro n'abanda aya niga bayakwana ase omoyega gusomusangerekano oretamo abarai korwa se anene mono korwa se kamati y'ekinyomba yekorana Johana Ngeno ase boyigo omoseneta we county ya Karungo mbayigwa abagawe ikirana ase bono bate babuna nigo basabire serikali kuligiringa ne yuya elindebe ko bakonya kolende nonya nigo abarai bekirana asensemeyo mbayi tebamba yugo ebirero byabo nagoteba kuna mbachiko ira ama ebirero byabo bosyo elinde kwene kinga nko batire kinyombe ekyo ase obokonyi ase bare ya mashule hatuna madarasa ya kutosha. Kwa hivyo tukikaribisha wageni wakuje wachukue haya manyumba, tutakuwa na shida kubwa sana ya masomo na hata ya elimu katika eneo letu la ubunge. Wakati approval za nyumba zinaletwa, anapitisha within 2 days. Si ndio? Anapitisha tu haraka ndio kujengwe manyumba watu wafanye kazi. Na sio tu za serikali, hata za raia huko nje mwenye anataka kujenga. Ipitishwe sababu kazi ni kazi, si ndio? Kama imetoka kwa government, kama imetoka kwa raia, tupitishe hiyo. Na MCA hiyo tupiganie. Tunataka kuambia nyinyi na kuhakikishia nyinyi kwamba tumezichukua. We have written down each and every proposal, each and every opinion, each and every complaint, because kuna wengine pia walitoa complaints. And even if those complaints are not part of this law-making process, it is also complaints that we can also urge or recommend to the State Department to include them in their regulations, so that kwa sababu not everything will appear in the law, lakini kuna manini zingine zenye zinazatokelezea kwa regulations. Abarai korwa se county ya Kakamega anene mono ababunge nigo bono babiri bagosaba serikali kubwatuka kibesa kya CDF kyonsi ase obwango elinde abalimu abanene b'ekisukuru banyoreri bagali ororo elinde gotenenera kisukuru boigo nigo babago ikelia ebikoro byaba ibolibuse abantu ogoselia abalimu abanene korwa kisukuru asingencho gokora bobe ase bono babagosaba okubwaterana egati ya serikali abayiboli abalimu
n'abantu bonsi erinde kwene kinga chisukuru ngokora chirebuya ase amatemwa amanene. Ministry of Education and us leadership, we must come together and agree. Tunaomba tu Ministry ya Education itoe pesa kwa wakati kwa mashule, kwa sababu shule mingi zinasumbuka kwa kuchelewesha kwa application ya shule. Serikali ikitaka walimu wafanye kazi vizuri, watoto wakae vizuri, then lazima watoe pesa mapema. Hata yetu ya CDF tumepiga kelele, ndio juzi wametoa kidogo, hata wajatoa 25%. Tunaomba serikali itoe pesa ya CDF yote. Warudishe walimu Isongo. You cannot correct a mistake by doing another mistake. We cannot correct a wrong by withdrawing teachers. But for sure, why did we reach there? Who is to blame? By the time our own school is producing E's, where is TSC? Where is quality assurance? Abunoto wikero mweli wa mangana AMAYIA ime Ndizi TV CHINSA IKOMI chabono maragoba iliterane nkoro kwa job MAANGI nitwabere tukubwatera na nere weterase umuntu yimanyeriryo elinde kwene naboigo twabere tukubwatera nere elinde kwene kichibi chechi na malingo wikirare asenja wikeranu nigakoro kwa Petra Mokeira wikera chinga kichinde na abatakire boliryo buya ime Ndizi TV nabo obwansu bwo Gusii.